Ka company Star Cement Lomshnong ka ai kublay Beding Klam Basuk Bakmen ya barok ikon ki hajar Jong ka sein right to bear Shia hajar ngo Kaseng jong ki try but kinong nya atrok na rilom jantia kabala tip kum ka Jantia Hills Truck Owner Association manta kasngi kalayo banjet ya president batamai da uma biang shwa shila ia kini ke jingjet president lale hadien ke jingsha kem no jong president barim jongka uma nidamon chulet ublasha rairem da ka basha set patok shijing im haka yeng bishar bodon burom ka district session ko juai haka khat kendai tarik ukulalang kon araja ar Baro ki bapoy siya kini ke jingjet president kila don sis pa akan dai pesan bon nakaliang jong uma biang shwa shela ula sha jet kum president batmai da ka bayo ahdu sis pa pravon uma valentu bru ula yo Andrew pulai bon uma Christian dekhar ula yo arfo bon but south liki vote kila long invalid kumban chupen ken mau ba ka khatwai trik unai tung ka jingthmu banjet president kala pulom no na ka daw jong ka jingkul mar but ka election committee kala rai banjet biang menta ka sngi khat pratrik unai tung but kala long ka bia be ya renti hapo ka jingpnya jong ka neutrap integrated territorial organization but ka dorba shnong pramer ha ka jinga don lang o president rang ba jong ke hito usam ladon bok khar kumju ki khot ka seng na east but na west Jantia Hills Hakani ke jingjob jong uma biang shwa shalakom o president batamai jong ke JHTAO nakaliang jong ke seng kala ai ke jingkit bok kit riang ya uma shila ba unla ban panya chakmat yaki kam ba bha jong kani ke seng kitrai bat kinong nya trong ngi menta nakaliang ke HITO sengkme pengkat bat ka Jantia Health District lawan hier sen sport rilom Jantia hadien ba ka Jantia Health Stock Ownership baka core committee ke jongki kila khot ini ban 1 year up haka khat wi tarik ban yele ban ni khun ye kane ka election jong ka Jantia Health Stock Ownership te haka khat wi tarik kala mi kun rum kan ram apring jongki ba kala lan ke jing thot kun ne kum tai te menta ka si khat pra tarik ila la ban pulbet ila la ban mandor ban ye ai de ke jing ye khun election hapadeng jongki samut kata ka de ma bulan thukru ma biang challa ma krishan te u ma mun lai muli la withdraw no menem step la pompoi na ye kishti bat ni la piang bat ha gajing yo khon kala long ko be khat apdeng jong ma balen bat u ma biang la ji yo kum ba chis pa rabot u ma balen u yo andro plai bot ma kersan yo arpo bot tengina kalian jungi nil ai ki jing kit bok ket ben bangila kan turu ki baginang yang trai na banta gari be ke kentiu bat na banta ban sakri ki pajba jong gane ka thain rilum chingtia lingba ka transport ke jongki ke Jantia Health Stock Ownership tingina kalian ko ka jongi kai ga bangi dei banle kai ga ba kila bin shat mila depon tindak ke kamram ko jongi tatang kata hing ai kum le yaki bat nangkit bok nangkit yang shu yaki nang ne shik ba ken nong ke biya jet kum le shik na ngali yo nga la kamu nong yele am candidate mut ajab garam dari tip bahi am bai ka mut nga ngali yo nga am snawan won le da job gar wo job le am kam ko tingi krela tu te dani ikum le kharta mi ko to ngali yo nga ka kam hi baji yo nga ka ji to job ka tingesen JHDO kat kau man ka jing lalu ti yong ka kini por gudap em hi kam ong ti yu em jing duna hi tai ta ha kini por ha jing ya pan baj pan sot ki wa he rangkat di herap ki sen ki bidwan kam ka hitu ko pelai ya kini election nei dilang wa i ki wa ga dor bar sinong go yong i sirup wa ka jing kra system yong BDP yong i daman go lai baj laranti ya kini ka jing le da chem to ka jing le daman kam lingut ki candidate ki kandidat to du angnur hukra ya ga ni bentai bahai mit kampam ya ga sen kam ju la uchkri ya ga chaj bru ku yong i ha kan gari Jantia ku yong i ta yuluti da ga jing ya kra system ku yong kini kelingut ma biang naman kam nong job nong yalam begini gi arngut uman gi workshop i ga post wa hakmat hi wa da daman to gi wo yo so e post president so ma biang gi post wa hapo yong on to yok so lang yo kra lang gi Sivi kamtam ye warok ki malik ki am trap untuk usnyawan ki David jing snyaw ya gini ki dap jet ki dap kam kti ki u chakri libenta ka bri yong gani gari Jantia ga yong i yuruti i kre system yong ki ke jing yo nong yong ga imlang salang ka yap ka im ga yong i man go em ite jing e man i wasuk la yo nong la hidu nong man i jo man i iwi dan hi ite jing snyaw
muhomi deh segi bituan giseng kamtam ya kajing itu wakan iga Truck Owner Association ku pen telot ya ka jajuru guyong i bahak kat kamapau dang mi giseng dang hier ibor dang mi giseng dang hier ibor la to hiju it hau kre untuk ong nakam gawi te kam lada dang bon ke wan kre dang bon udap dang bon ke pangolai hendrai kat akam hakani ke kaman dang mi giseng dang telot kita ginong kre tegara kam tengah kentua nek hakawidon yalang yerti ya kre lang libenta uku ke imlang salang ke yap ke im guyong i uman ko i usani lah kanu kurkom tegara kam te yoma biang kamu nongjop chakri libenta lisnam ya ga JSTOA chakri da iwa che iwa chna diwa tip beruti belai diwa yatip haman iwi piwi moho chadien chalendat daga wi daga jingmut o yalam bakla ya ka sen kamju ya gi nong song snong ka rejanti ya yong i ngal lakali yong adu itehi o Muslim JHTOA boleh sebut ta boleh sebut tagri por ngas to e boleh woro ku kong san tam negaliang hito himkia go pembatung sot ini election gari ajoi por negaliang darbar senong yong ga premier ko maya yong i ajoi por na do gi BDP hadok gi volunteer de pembiang gi wo pencong san ya gini election go man ne kat pratrik ajoi por yagi perlok kinong thabot ki udul ko plut ki por kordoran ki woro cisngin ne kamtam yaki kandidat ki uda yagin kam de amne lengut laliong pun balan ngajo pun jo mayapi laliong puyugerchan jo mayapi ini ke por na ong laliong yong kile jam ngai scam mun hos nyau hakani jingile kam ong jingile em go job kram hos na yam rem ngak khut gi kre lang ni ke senyong i laliong puyugerchan le ngak khut o to ye kre lang go senyong i reba ladu i empoi sinu kini ke senyong i to ke senyong yung kini man ke senyong pai ba ngak khut woro gi job ki rem lo pai ba we em lawak lanen em thabut changan ne le ngak khut lang wi kre lang chirup reba kini kang kam yap kam im yong ke trok yong i kadagam te nga ni por nasno kemen sibun wa dia penjab inga ke presiden watme hanai gesmi ta mukso ai gapor jan di ngi di tekan ipi do champion il gapor ngadi te ong kubelang waro pi kruine ki udewan chigniga wo putme no yala mengi ta le se em ngi lokin tu ong gi yo ire thabot na kwa kini li yong ngale bun phodo thabot pun di ngai lem yo i sa nga ong to ru i am ong le bol tor chiliang slap pun ar liang slap ko orem hu job u sekat kam te hors nyau per belok yim yo thabut ni por ki pa yong ngale ham nyau per ki pa yong bituan kandidat le ham nyau per na khud pi kre lang kedua ladu mentu wai gaman gesngi jon siap membaru i aga form kam san tengka don yu a jon membaru i khnang ni gesen yo ku yo yar go leni isngi gudawan ki por gudawan dei den hi kublai cebon woro cijar go